twongeye kubasuhuza mwese aho muri hose ku isi, abari mu gitondo tubifurije igitondo ciza, abari nimugoroba ndetse n'abari mu masaha y'ijoro namwe tubifurije gukomeza kugubwa neza, murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rubageza amakuru y'ukuri. Turi mu mugoroba uko gatandatu tariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025, kuko musanzwe mumaze kubimenyera nge muri kumwe hano muri studio za Kabara TV1. Nitwa Nkomezi James, tukaba tubagezaho amakuru y'ibibera mu gihugu cacu ca Kongo ndetse no hirya no hino mu karere. Murakaza neza kandi turabashimiye kuba mukomeje kudukurikirana no kudutega amatwi. Amakuru yacu y'uyu munsi turahera mu karere ka Minembwe, tugire Mikenke, tugire n'Idoha, twumve uko amasezerano yagenze. Mu karere ka Minembwe rero kiriwe neza ndetse kugeza ubu masaha y'umugoroba tuvugiraho aya makuru na amahoro. Abantu biriwe mu mirimo bisanzwe, amarembo yose yiriwe neza, abantu bakabiriwe mu mirimo nk'ibisanzwe, amarembo yose yinjira muri Minembwe, umutekano ukaba wifashe neza. Reka twerekeze muri Mikenke, aho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo, dore ko cyabaye nk'amahasha, zagabye igitero cyangwa zarashe mu Mikenke zikoresheje drone, ari two tudege tutagira abapilote. Mwijoro ryo ku minsi 14 y'ukwezi kwa 11 2025, ubwo nijoro ry'ejo hashize kuwa gatanu buca none kuwa gatandatu, mu gihe amasaha akuze, mu gihe cy'amasaha 7 zirenzaho iminota, nibwo ingabo za FRDC nabo zikorana zarashe ahitwa kuri antene. Aha kuri antene rero higeze kuba ika ya FRDC yari yowe na Colonel Ekembe. Icyo gihe Colonel Ekembe akiyoboye base militaire yakoraga muri Mikenke, aha imbere yuko twirwaneho ihabohora. Gusa kuri ubu aho kuri antene hakaba hari abungeri bafite ibiraro by'inka. Tubibutse kubera ikibazo cy'umutekano muke kiri mu karere, abungeri bagerageza kuragirira ndetse no gushira ibiraro ahantu babona umutekano, baba barindiwe n'abana babo aribo twirwaneho. Gusa amakuru akavuga ko kubw'amahirwe ibyo bisasu drone yateye bikaba byasenya amazu yarasanzwe abamo Colonel Ekembe, ariko hakaba nta muturage wasize ubuzima. Aka karere ka Mikenke twibutse ko ari kamwe mu bice byagiye byibasirwa n'ibitero by'ingabo za leta ya Kongo bakoresheje drone, kuko atari ubwa mbere iharashe. Ni mu gihe aka gace ka Mikenke ndetse n'utundi duce two muri Minembwe hari hashize iminsi havugwa drone yari maze iminsi iri kuzunguruka mu kirere caho. Izi drone rero FRDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bari gukoresha, bikaba imwe muri strategy zo gutera ubwoba uwo bahanganye ku rugamba, ariko kandi bikanagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage, dore ko abari ibisasu biremereye bihungabanya abaturage, bikica bigasenya amazu, ku buryo naho babirashe nk'abamwe mu bamama bari hafi aho wenda batwite bahita basukinda. Umutekano mu kirere c'Umurenge ukaba ukomeje gutera impungenge kubera ko urushaho kuba mubi cyane. Aka karere k'iwacu kabarizwa mu materitwari 3, kakaba karimo gututumbamo umwuka w'intambara w'ihuriro rya leta ya Kinshasa nabo bafatikanyije. Bivugwa ko bafite kugaba ibitero bikomeye ku mutwe wa twirwaneho ubarizwa muri kare karere. Twibutse ko kandi mu cyumweru gishize habaye imirwano ikomeye yahuje iri huriro rya FARDC Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi batera MRDP twirwaneho. Gusa ntibyabakundiye kuko badashobora gutsinda abarwanira ukuri. Dukomereza mu Cabijombo, ni nyuma yaho akarere gakomeje kurundwamo ibihumbi by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, FRDC ndetse na Wazalendo. Ibice byinshi byaho byakomeje kuvugwamo ibikorwa bibangamiye bikanatoteza abaturage, ari byo gufunga abaturage, kubanyaga ibyo bafite, aho usanga abaturage bahura n'abasirikare bakabanyaga amatelefone n'ibindi, kubuza abaturage gukoresha inzira zimwe cyangwa kugera ku masoko amwe namwe, bikaba bibangamiye bikomeye ubuzima busanzwe bw'abaturage. Mu minsi ishize umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro yagiranye na radio BBC Gahuza yavuze ko impamvu igisirikare cy'u Burundi cyafunze inzira ati ni ukubera ko abaturage bajyaga mu bice birimo umwanzi. Ndibaza ati se
umwanzi Uburundi bibona ku butaka bw'umurenge yaba ari twirwaneho, ikaba umwanzi wande, ikaba umwanzi w'igisirikare cy'u Burundi kiri ku butaka bwabo. Wibaze nanjye nibaze. Tutarava muri ako gace k'Indondo nanone ejo hashize kuwa gatanu mu masaha y'amanywa habaye imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, aho bagabye igitero ku ngabo za MLDP twirwaneho ziri muri biriya bice, ariko intambara yarahoshye abaturage basubira mu mihana. Umutekano muri ako gace uracyari muke kandi abaturage barasaba ko hashakwa uburyo burambye bwatuma basubira mu bikorwa byabo bya buri munsi batikanga. Ni mu gihe ejo intambara yiriwe kuri Gongo, akaba ari naho umwanzi yaraye akiri hafi y'aho abantu batuye, ariko abaturage bakaba babyutse neza ndetse basubira mu mirimo bisanzwe. Reka twerekeze muri teritwari ya Shabunda. Abaturage b'Iburega muri teritwari ya Mwenga na Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakomeje gutabariza ubuzima bwabo n'uburenganzira bwabo, bavuga ko bakorerwa ihohoterwa, gufungirwa cyangwa gufungwa bazira ubusa, kwamburwa ibyabo n'iterabwoba rikomeje gukorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa FARDC, imitwe ibarizwa muri Wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi ziri muri ico gice. Mu butumwa bwabo bavuga ko ingabo za AFC M23 izwi nka ARC ziri mu turere tumwe two mu burengerazuba bwa Kivu arizo zishobora gukuraho ibikorwa by'ihohoterwa bikorerwa kuri aba baturage, kuko hari ubutegetsi bwa AFC M23 ngo abaturage baba bafite ituze kurushaho. Abatuye Burega bavuga ko bumva nta wundi wabona wabakiza ubukandamizi barimo uretse AFC M23, kuko ngo leta ya Kinshasa n'ingabo zayo ntacyo zimaze kubagezaho. Bavuga ko aho AFC M23 igeze mu bice itegeka cyangwa se iyoboye, ibibazo byo guhohotera abaturage bihita bihagarara, bityo bakaba bayisaba ko yabasha kugera no mu bice bya Mwenga na Shabunda kugira ngo ikure abaturage mu bibazo bavuga ko bikomoka ku nzego zibategeka ubu. Mu magambo yabo bavuga ko abaturage b'Iburega bari mu bibazo ndetse n'akaga, turi mu mibabaro, nta mutekano, nta butabera. AFC M23 niyo dushiraho icyizere kuko aho igeze abaturage babaho mu mahoro. Ibyo byose babivuga bashimangira ko icyizere bafite gihagaze kuri AFC M23, kuko ngo ariyo yonyine ishobora guhagarika ibikorwa by'ihohoterwa n'akarengane bavuga ko bakorerwa buri munsi. Reka tujye i Doha muri Qatar. Leta ya Kinshasa uyu munsi yasinye amasezerano n'umutwe wa M23. Uyu munsi kuwa gatandatu tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2025 i Doha hakaba hasinywe amasezerano hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Ariko nubwo basinye ayo masezerano siyo ya nyuma, kuko hazakomeza izindi processes ndende zo gukomeza gusinya. Gusa kandi akaba ari n'intambwe nziza muri inzira yo gushaka igisubizo kirambye. Tubibutse ko nubwo havugwa isinywa ry'amasezerano, intambara nazo zikomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi leta ya Kinshasa igakomeza gushinjwa na AFC M23 kutagaragaza ubushake bwo kwitabira amasezerano ndetse no ku buryo bashaka umuti urambye wo kugarura amahoro mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Rero ibi ngibi bikavuga ko AFC M23 ishinja leta ya Kongo gukomeza kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse ikaba inakomeza kongera umubare w'ingabo mu bice bimwe bigituyemo abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bavuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na FARDC zikomeje kongerwa muri ibyo bice, kandi akaba ari nako zikomeza kugaba ibitero umunsi ku wundi. Rero mugire umugoroba mwiza, mwari kumwe na Nkomezi James, Kabara TV1. Tunabasaba kugira ngo mukomeze gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo amakuru y'ubutaha tuzajya dukomeza kubana. Mugire ijoro ryiza.